Mote balandinios ya Mayo Gino de Bundes TV. Bolanda pepo s'abonner massivement à ma propambola bino. Ouais, je salue Serge Mayomona. Mayo Gino de Bundes TV. Contra boas coisas que nunca vão ser decepcionados. Então eu convido a todos vocês venham, entram e vejam as coisas boas que lá se encontram e Deus vai vos abençoar ricamente. Obrigado. Hallo, liebe Followers von Gino Mayo de Bundes TV. Ich begrüße euch alle. Mein Name ist Schwester Alma. Ich bitte euch alle, abonniert euch unter diesem Channel. Ich begrüße euch herzlich, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Es werden gute Informationen da geben. Mal etwas Internationales, nicht nur was uns Afrikaner angeht, sondern allen. Ich bitte euch alle zu abonnieren. Dankeschön. Mote mingi bandeko ya Mayo Gino TV de Bundes. Nasengi bo s'abonner mingi. Boza décidé tikanzamba pambola bino en tout cas nasengi bo. Shalom peuple de Dieu, shalom banana nzambe. Na pamboli bino bisika nyoso bino bozwami. Nga kombo na mama Daniel. Na iko invité bino na site na biso como na yango ye. Boa tarde, minha família, bom dia, onde todos se encontram. Queria vos dizer que temos um novo canal. TV. Donc, bon s'abonner massivement, bon s'abonner et ça bien. Vous avez une émission qui toko, vous avez un conseil, nous sommes bons. Donc, vous s'abonner car vous avez décidé. Merci, Baba. Hello everyone, watching me from around the world. I've got some great news for you. Make sure you subscribe to the YouTube channel. Ezanga inde konabino, mame fragile na fandi na Allemagne. Donc Berlin, mais la Potsdam. Donc ezali site na biso. Yes. Alors c'est moi Mayo Gino de Bundes. Alors vous s'abonnez à Mayo Gino de Bundes TV pour ça la dessus. Alors nous avons nyonso na katikuna, nous avons musique, nous avons ba comédien, nous avons social, nous avons makambo nyonso ya nzambe, pasteur Kiri Kinkanya za kuna na kati. Outi kolanda ba mama ya monde entier, dengue ba outi koloba que vous s'abonnez massivement, ce que vous saliango nzamba akopambola bino.